Tribunal Constitucional Wasi Pleno Ukuntakama Hispikachisqa. Chunka isqunkaq audiencia pública remota nisqanchikta hinallataq botanankupaq sahikusqa kimsa chunkatawa procesos constitucionales nisqata. Kaymi hamusqa suyunchikpi achka llaqtakunamanta. Audiencia nisqanchikmi hallarisqa habeas corpus qatipaywan. Audiencia nisqanchikmi hallarisqa habeas corpus qatipaywan. Expediente 02469-2021-PHC/TC yupaywan. Kaytam churaykusqa Iván Echevarría Velarde. Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Ramón Juliaca, hinallataq Sala Penal de Apelaciones de San Ramón Juliaca, Corte Superior de Justicia de Puno, kaqkunapa kuntrampi. Magistradukunam, abogadukuna, willakusqankuta uyarikusqaku. Hinaspam tapurisqaku. Tukuykuptinkum, hiparhusqa iskay chunka iskayniyuq votukuna amparo qatipaypi. Chunka hukniyuq habeas corpus qatipaypi. Hinallataq chullalla cumplimiento qatipaypi. Kaykunam hamusqa Arequipa, Callao, Huaura, Ica, Lima, Madre de Dios, San Martín, hinallataq Piura, Sullka suyukunamanta.